راستی ما هر جدای مقصد ما جوش میشم که اویله ایخمه یا موده بور میبینیم خیلی ما هنرمندا مرا هم یک آدمی فلسفه شناس یک آدمی بزرگ گفت که ما صنعتکارا همه خیلی آدمی هستیم که از آن خلقیم ما از آن اویله و از آن مقصد برادر و اکا و دادرامون که پدر و مادر موشیده نمیتونیم ما صنعتکار کشیدیم به این جاده که دست زدیم ما از آن خلقیم دیگه ما همه خلق کجایی که دعوت کنیم ما راستی که همین روزی پنجشنبه برآمدگیم پنجشنبه در دنقره بودم جمعه در بلیون بودم واسه رفتیم روزی دوشنبه شدیم من نه اومدم اینجا اومدم مال خونم خوشم ندارم اومدم دیگه واسه مرج کردم روز پیش شما اومدم که تا در 3-4 بار درو گفتم که اینا اومدم اینا میرسم اینا پگا که دروغونش هم گفتم اینا روز پیش شما اومدم خیلی ما صنعتکارا از آن خلقیم تشکر خیلی به این سوال خودمون هم پاسخ گرفتیم و چنانه که مردم میخواست که بفهمین این سوال هم استاد عزیز جواب گردون و باز به قسمتی سوال جواب برمیگردیم استاد عزیز از اون کودکی سر میکنیم کانتر آید کودکی خود گم میزدی که چه خیلی عذاب و چه خیلی مشقت های زندگی بود ای خوردی آرزو داشت که من همین خیلی دانشجوان میشم همین ایده و همین کارو در دل شما بودم این خوردی راستی که ما بچه روی نقل های پدر و مادر که هم سینفون بینوید من بچه شوخ بودم ما که داره دونه ایستو نکم عذاب دوگی و از مقصد که همه خشم داره دو مسته که سال جنگ بود گریزه آمدن همه مسجد و مکتب و خونه ماده جوشیدن ما خودمان اویلمون در طور بورتاوی ما خواب بودیم گاز 53 و تم داشت اویله ما در طور همون گاز 53 خونه رفتیم و بعد گریزه هم خیلی قطوره که ما گریزه میگفتیم مقصد که ای شهر بختر قربان تپه پیشتره بختر وزیر گریزه شده رفته بودن در خونه ما بودن بعد رنگی توی بود خونه ما هر روز رنگی توی بعد خیلی اوچه‌مون هر روز گیره میکردن ما کودکی بیادب خیلی یاش بودیم کودک بودیم هر روز رنگی توی بعد مادرامون مونده میشید اکای کلونیم در دو مستکی ما رو حساب میکرد 40 تا 50 تا کودک بودیم حساب میکرد لوی دریا میبرد در اونجا لوی دریا در اقاب بازی میکردیم اقاب بازی میکردیم یک ساعت 2 ساعت که در اینجا مادرامون خوره و معذور رو مقصد ناراحت نکنیم و مقصد فکر خچونه یا کنن با اکم اوس حساب کردم میوار که مقصد اگم تون اودا اوی نشینه باشیم یا که اگم تون گم نشینه باشیم گفته با حساب میکرد میگفت همه تون هستیم بیایید بعد هم خیلی راستی یک 4 ماه هم خیلی گذشت اومد زمستان شد بعد او تایم هم خیلی مردکی کار دیده کارچالون بعد زمینای باباگیمون میگفتن جیلدره گفتری جو بعد اونجا کوچیدیم رفتیم گفت که دیگه نمیشه همونجا اومدیم بعد اومدم مرغ گرفت داد اکو اکای دیگریم در بوسپاند بز گرفت داد اکای دیگریم در گو مقصد هر کس ای قفوی کاری خودش بعد نمیدونم بعد یک سال دریا دومنیس بعد یک سال 2 سال دا مقصد مرغای ما بسیار شد من تخ جمع میکردم میوردم پیش مودا گیس بود سمت دا یک وقتا اروسا نمیدونم کار میکردن نمیکردن رنگی که کار نبود اکو قربولی میکردن اونجا بعد ما میوردم تخم رو در بالا میفروختم پل میکردم مقصد زندگی ما پیش میبردیم و باعث لباس میخریدیم برای مکتب مقصد که مکتبم و تایم هم خیلی بود که میگفت بچه‌م بخونین که خیلی نمیشه و من خیلی میگفت دیپلم ندارم مقصد گفت که و تایم میگفت شانسایی که اومد اومده به زبان روسی کدا گپ زنیم حالتایی که اومده میگه اگر من دیپلم داشتم من چی کارو میکردم ما اگر میگفت دیپلم تو وزیر تمام میگه که اگر من دیپلم داشتم وزیر تایم رئیس محله بالای 13 رئیس ده بو رئیس محله تایم وزیر که 81 ساله مسافر مقصد میگم من اگر یک دیپلم معلوماتی عالی می داشتم من میدونم که در چیکار کنم در این جمعیت و در این زمانه مقصد برام خواهیم گفت فقط بخونین راستی که ما خوشتون نمیخوندیم خیلی شرایط نبود انا مسئله گفته که در وقت کودکی با چی کارو مشغول بودیم بر راستی که همین زمان میشید که مقصد مالونی میرفتیم خطی کم میرفتیم باور میکنه عذابای میکشیدیم که خیلی عذاب خوبی به گفتن کسی که مالونی کرده که در خردسالیش وقتی که کلان میشی بودم به عقل میشی دیگه یو میگم در خردسالی مالونی میکنی دیگه مقصد ما نمیدونستیم که مال ایجا سر بتیم و خون بریم اوسو بستیم مال میویا میگردونیم خیلی شنه میفهمدیم ما هم دم مال میگشتیم جوش میومد گیرم میکردیم هزو میکشیدیم خیلی در عذاب بگی در کینه بگی عذابی که ما کشیدیم فکر میکنیم که هیچ کی نکشیده
бо роҳате ки ма дидам бо фикр мекунем ки ҳеҷ ки хеле роҳат накарда вақт барои чи ки мо кор мекардем ҳезум мекашидем молҳо доштем молҳомона мефурӯхтему мақсад либоси мактабӣ мехаридем меомадем дар мактаб ҳама бачаҳои пеш мақсад ман хати якам будам на фикр мекунам да ҳамун солҳое ки буд ҳамун солҳои мудҳишу мақсад нангувар буд мо асб қати меомадем асбу хар қати меомадем мактаб да мақсад асбомона дар берун агар мо аз 3-4 километр раҳ меомадем аз сари заминмон меомадем мактабмона мехондем бо асбмона сор мешидем мерафтем мақсад бо сари замин ҳамун кору бормон айқафои ҳамун кору бор тӯли ҳамин то мактаби меҳунара буд карданам ман мақсад дар буруни азобу заҳмат будем но ҳамон азобу заҳматҳоро нигоҳ накарда мо хондем ба сари баланд аттестата гирифтем омадем душанбе да дохил шидем як гапи дигара мегӯям ки ман душанбеда омадам ҳамин соли 2001 буд оқа дуре набуд соли 2001 буд ин душанбеда мо омадам дар хобгоҳи институти санъат хона гирифтам мақсад ки зиндагӣ кардам 9 моҳ истодам 9 моҳ пас рафтам аллакай хонамонро келинай мегӯям ки мега зани ака ки мақсад ахати якам якҷоя кардам шидагӣ ҳамин хезам моно буд иро ба гуфтам ҳар кас шухӣ мефаҳма ман хати якам якҷоя ва дилмуродам дорам ва дӯстмро якҷоя калон шидем як либос ҳардумон мепӯшидем дар рӯзи туюш яъне дар рӯзи хирсандиш ту дар бараш набуди яъне бале ба кадом сабаб туро хабар накардан ё вақт телефони мобилӣ набуд занг набуд деҳаи мода ягон ман фикр мекунам ки ҳам деҳаи мо ягон кас дар душанбе набуд будакам ман гаёра намедидам намешнохтам ҳамин 9 моҳ мо омадам истодам 9 моҳ пас рафтам ки аллакай хонамонро келем ки хирсандӣ ман ҳамон будакам дар ҳаёт ки мебояд ту якам да бошам ан ҳамиқа дар дилам аст дига тамоман ягон чира дар дилам гирифтагӣ нестам ягон чира дар дил ман нест шукри худо оли акам 3 бача дора туи бачаҳои акамда маро гуфта хирсандӣ мекунам агар зинда бошам иншаллоҳ ҳамаш мешава устод яъне сахтиҳои зиндагие ки ту ҳоз дар ёди ту омадагӣ нестай ва дар рӯзи хирсандӣ ҳамон бояд дар барш месоди ки я нунам ду пара мекарда мефурдан я попширам ду кас мепӯшидан я катарам ду кас ҳама вақт акао доданам дене ки ранги дӯсту рафиқ будем на байни шумои тари и акаи додани тари гап набуд беҳтарин устод институти санъат буд кардагӣ устод бале диплом гирифтагӣ актёр драма ва кино хонда буд кардем дар вақти оҳони кӯдакӣ то вақти мактабӣ ягон ишқу ошиқи мактабӣ доштӣ не набуд ҳатто ба фикрам ҳақлам намегирифт чуда и хеле гапи ишқу ошиқи айсоби зиндагӣ айсоби вақт набуд намедонам умуман икорро то дуюм курсим балки сеюм курсим ман и хеле корро умуман ё ақлам намегирифт ё ки умуман дидагӣ нестам айни ҳол чанд сола нусо инам 28 ноябрда 36 буд кардам акаме 37 қадам будам яъне 37 сола на институти санъат дохил шидем айми гурӯҳи арабшо ягон нафараш ҳамроҳи худ мехонд дар гурӯҳ мехонд ё баъдан шумо шиносидем байни якдигар комилҷон бердиев сунатро мирзоев мо ҳар се ҳамкурс ҳастем як факултет мехондем актёр драма ва кино мехондем саъдӣ ва фахриддин ва ё барандаҳои ҳамон донишкада буданд баранда буданд дар институт вақте яъне шумо пештар як курс ҳамо пеш